Pozdrav ljudi, zadnjih par godina postala je kao tradicija da jednom godišnje napravim video o tome kako da imate besplatnu zaštitu za vaš uređaj, ali da je u rangu premium zaštite. Sad ću vam pokazati kako da imate na legalan način besplatno premium zaštitu, pa dok traje. Otvorite vaš pretraživač i ovdje kucate, na primjer, Bitdefender 3 mjeseca probno. Nađite na neku od ovih stranica, mora biti promo link. Kao na primjer, evo ovdje nema, ovdje nešto, evo ima dalje. Malo znači surfate, ova ne da više. I kao što vidite, sad smo na oficijalnoj stranici, ovo bi trebalo biti njihovu promo link, oni ovo privatno šalju korisnicima, međutim raje šira to na internetu. Sad, kod promo linkova možete koristiti samo jednu. Da ne biste morali svaka 3 mjeseca praviti novi email, odite na temporary email. Ima dosta tu mailova. Kopirate, zalijepite. Nisam robot. I ostavite ovu stranicu otvorenu, što je veoma bitno, ova stranica treba otvorena. Ovdje nešto slažite. Stavite neku, ajmo reći, 1, 2, 3, 4, A, Z, D, F, nešto jednostavno stavite i kliknite, kreirajte account, da možete zapamtiti. Evo, naša nova subskripcija je aktivna, možemo započeti. I sad kliknite na install on a device i ovo vam izbaci, znači rećemo Bitdefender Security na ovaj uređaj i on će vam, evo pošalji nam, znači ovdje imamo instalacijski file koji kad bi instalirali, dalo bi nam 3 mjeseca. Ovu mail nemojte zatvarati, znači da potvrdite svoj email. Evo nas, ovdje smo. To je to, sad kad smo verifikovali, kad biste instalirali, dobili biste nešto ovako. Ukoliko vidite u donjem uglu piše možete zaštititi još 2 device, znači ovo, kliknete copy download link, ili imate ovdje share ako ste na mobitelu, i ovo je za 5 uređaja, možete zaštititi, znači ne samo vaš računar, već radi i za mobitel. Na istom ovom fazonu radi i preko Avire, s tim što kod Avire je samo za jedan uređaj, znači ako ste fan Avire počnete na više uređaja, za svaki uređaj morate praviti na temporary mail, novi mail, ali bi ja preporučio, znači Aviru samo u slučaju ako idete negdje vani po Europi, počnete malo da skidate s torrenta šta, jer uz Aviru Premium dođe i neograničeno njihovog VPN-a, veoma je brz. Znači na austrijskim serverima sam mogu doseći 20 do 25 megabita downloada. U ovim drugim slučajima preporučujem Bitdefender jer je najbolji. Linkovi će biti u deskripciji videa. Pozdrav!